Armstrong International a identificar três campos de gás nord-oeste de Aruba, entre Aruba e Corsol, però un po' più para arriba. E nota, quando è contrario, lo che mantiene comportato è cerca di una Repsol a perforare, no? E nota, e sei talanta di me e campo di felt di Bombini, però Armstrong International identifica tre gasveld e campo di gas, blocchi di gas, posti di gas, ma però è hoppi grandi e con prospetto patà més grandi che la Perla Cardone. Un dei tre campi di gas è di award identificato door Armstrong International tinha potenzialità més grandi che sono di la Perla Cardone. E mi dà un commentario che award di una presentazione e sa che sta una notizia che também cambia a vita di tutta gente che sta mirando e noticia aqui e agora aqui nós está passando por um processo de aprovação para cada lugar, para cada lugar, para finalmente firma por guarda efetuar por guarda assim, da Companhia Aruba de Petróleo e Armstrong International e acaba nós também mira o primeiro resultado dentro de 2 anos. Isso trata que suerte para Aruba, para sobre a realidade com a notícia aqui teve cambia a vida de 3 gerações de nosso pueblo que segundo lo cambia a vida de toda a família na Aruba, geração tras geração.